mi lo ching te na jing sak nai giat mai na bang hi bang sem chi nong ina khat ve gen hina aban zom leng jing sang tung ina i Bill Gates iti Microsoft founder ina jing sang semina treadmill tunga i nai kal khat tai na educational teaching ngai hia chi to cha na Starbucks coffee don te na theini na to CEO Louis Peno Howard Schultz na pen jing sang nai li le lang a thoina a wi to vak khia na lam siaw na exercise la den to chang Virgin Enterprise founder Richard Branson ni na pen akalaka curtains te pen khak lo ina jing sang ni aswa ko ma to kiton ina pen ama khang lo den tho den to bek tham lo na ama sanga akifit zo a ha zo khang no te to pen tennis hong ki mol den chena nai ve to pen breakfast anek ma mo to chang na Twitter tunna i Elon Musk ina le pen mo Twitter founder pa Jack Dorsey pen jing sang nai nga le lang ma pe mai na thoi na i tai guk pe ma jogging mo lam siao tai ta chen na Rolling Stones te lead singer pa Mick Jagger pen kal khat na pen jing sang na guk ve pe ma exercise la den ta chen na a repute adang khat lew CEO khen khat te i jing sang na sep na ichi te ma jing sang tho hun pen gen lew ni na Xerox CEO pen jing sang nai nga le minute som lenga kim ta tho Chrysler CEO pen nai thum le lang GM Motors ma de General Motors pen CEO pau jing sang nai li le lang pan nga ki kala tho Apple CEO nai li le lang a tho AOL CEO nai nga le som le nga ki ma tho Disney CEO nai li le lang PepsiCo CEO nai li Brooklyn Net nai thum le lang Oxygen CEO guk tho jing sang nai guk tho Subscribe CEO pen azina apot changa tho ai changa nang bang hun na na tho tam jing sang nai bang zai na thawa le hina hi lai bu thanga wai ka sak ma khat pen journal gelin china to ha ke jong hi la kalai bu journal ka gel hi na hi ka lei thak ke hi na i zak kai jong isim khat pe wai jong ina gel khe pa ding idea thak om le jong gel khe pa ding chi mo to hi aban sot lo ina ong jong ki ding long da me